10 meseci nakon preloma ruke u Nikšiću, Radenko još uvek vida rane jer su mu ortopedi u Podgorici 7 dana nakon operacije izvadili fiksator jer nije imao da plati 1200 evra operaciju i ortopedsko pomagalo. Držalo me tako da su oni to izvadili, te fiksatore na živo, ja sam kukao da doktore to boli. On kaže ti moraš to da ti skinemo, država Srbija to neće nama da vrati, neće da nam to plati. Iako je iz Kraljevačke bolnice bio organizovan sanitet za transport u Podgorici, to odbijaju i pacijentu naplaćuju prevoz do Kraljeva 350 evra, a onda su ortopedi u Kraljevu imali šta da vide. Šta su mi uradili, kako su mi to operisali tamo i kako su mi te fiksatore izvadili, pa sam morali ponovo da me operišu ovde posle 10 dana. Dok to malo rande zarastu i to nisu mogli odmah da me operišu. Znači nikad do sad to nisu videli za njihove što kažu koliko to rade dugo. Zbog infekcije tokom intervencije u Podgorici, rana od operacije još nije zalečena. Rana je inficirana i već 9 meseci se borimo sa tom ranom i sa tom infekcijom i svaki dan dolazim na previjanje to ovde Kraljevo. Iako Srbija i Crna Gora imaju potpisani ugovor o socijalnom osiguranju, zdravstvene ustanove u Crnoj Gori često pacijentima iz Srbije naplaćuju usluge.